reći, vjeruj da se više ne bojim, jednostavno se ne bojim, samo se bojim velikih bolova, ne bojim se smrti, samo velikih bolova. Iskreno ću ti reći, ne bojim se ja smrti, samo velikih bolova, samo se bolova bojim velikih. Samo kažem, Bože, samo nemoj da bude velikih bolova, a ne bojim se smrti. Živjela sam težak život, nije bio nešto sretan, razumiješ? Znaš, ko može žaliti za životom, može žaliti neko za životom ko je živio, provodio se, moj život je se sastojao od preživljavanja, to je velika razlika, živjeti i preživljavati, to su dvije velike različite stvari. Znam, jednostavno nema kreveta, ali evo, nažalost, ajde što nema kreveta, ljudi moji, ali nema ni terapije. Nema ni terapije. Evo, nema, doći ambulantno, ali nema terapije. U mene nije operabilno. U mene je karcinom 11 cm, zato budi hrabra, jer moji su nalazi 100 puta gori nek tvoji. I sam nalaz magnetni, koji se 10 puta, gdje je naglašeno u PET CT-u, pokazuje da je bolest u 15 dana strašno napredovala, na kojim sam ja bila, gdje su oni meni rekli, ostavili na liječenje u Sarajevu, međutim kreveta nema. Kako je te pravo ime? Pravo mi je Mikica, ali svi me zovu Milica, ali to njima veda lakše, jednostavnije. Od Milja nešto. Da, eto, baš tako. Kako se prezivaš ti? Vujanović, da. Ali iznenadi se čovjek da ljudi koji te nikad nisu vidjeli u životu da mogu ti posvetiti takvu pažnju. Ipak ima kod nas strašno merhametli ljudi i fini ljudi, vjeruj mi. Koji imaju i srce i dušu i vjeruj da ima. Baš ima. Pa evo, ovo nalazi koji su tu koštali jako puno para i sve to pokazuje koliko su naši pak ljudi dobrog srca. I vjeruj da jesam, da nisam pozitivna, ne bi se ni borila ni ništa, eto. Evo me, ovdje sam ja, tu ja sjedim, dangubim, eto, čekam tu terapiju, eto. Pa gdje si žena? Evo me. Evo nas kod te. Eto, danas sam išla i tu mjesnu zajednicu i nisam zamolila da nešto poduzmu. Pa eto, koji oni će nešto poduzeti, polijepit će te plakate, šta će već, ne znam ni ja kako. Tvoja mjesna zajednica. Ja sam gdje mi je jeftinije podstanarstvo. Znači, ja sam 30 godina podstanar bila u Mostaru. Oj. Ja. Otkud u Mostaru? Pa eto, zašto volim taj grad, volim tu Hercegovinu, odgovara mi klima više. Pa i ličiš mi nekako na naglaskom i... Pa poprimila vjerovatno, jer sam ja, znači, dole bila tolike godine i radila sam do decembra dole i sve. Aha. I volim onu klimu, gdje nema, dole se ne loži nikako, dole ti je mjesec dana klime i tu ti je sve. Razumiješ se u nalaze, ovo je strašno, ovo samo moraš ti razumjeti. U 3. sam stadiju. Vjeruj mi da imam strašan moral. Strašan ja moral imam da živim. Ozbiljno ti ovo kaže. Nećeš upoznat pozitivniju ženu od mene, a bolesniju ženu od mene. Znači ja sam, kad bi ti ja rekla da ja svaki dan za nečim hodam i nema veze koliko da me boli, ovo razmutim po 10.000 miligrama i ponesem sa sobom i uvijek to pijem, ako me boli i hodam za ovim papirima. Eto. Ovo je neki tvoj sobičak. Pa ovo ti je taj moj smještaj pod kiriju, žena je u Hrvatskoj. Ja to plaćam preko žiro računa, ona koristi 250 maraka. Plaćanje plus reži. Ima i dole ti podstanari. I oni dole imaju Ekipa, evo, narode, priče iz naroda danas, kod ove hrabre žene koja se bori sa jednom opakom bolešću, što bi rekli, kogod zna otprilike o čemu se radi, evo, kad uđemo u priču, ti ću to malo detaljnije opisati. Na tvoj poziv došli smo, evo, da to obiđemo, da vidimo kako da veraš, na koji način možemo mi pomoći Raja koja bude gledala ovaj video,
na našem kanalu. Evo, prije nas je bio naš kolega Srećko Stipović, kog smo vidjeli jučer je bilo, u 2 navrata je već bio, jedan dio publike prati i njega i nas. Znači, mi smo došli na svoj način da te podržimo. I sva raja koja bude gledala i čula tvoju priču, da tebi na neki način da podršku. Jer zaista u ovim momentima, u ovakvoj situaciji je svaka podrška jako važna. Ne samo ona financijska, što kažu se, što je neophodna je u ovim momentima, međutim i ona neka ljudska, moralna i svaka druga. Eto, pa odakle počinje tvoja priča? Pa moja priča počinje da se prvo predstavim javnosti. Znači ovim putem ću prvo muslimanima naše zemlje poželit Ramazan Mubarek Olsun, da očiste svoje tijelo i dušu od negativnih misli, od svega, da pomognu svojim komšijama koji su u nemoćnom stanju, ko nema ručka i da isposti sehur i sve. Znači da to se obavi kako treba. Ja sam Vojanović Mikica, ljudi, rođena u Tuzli, u domu za nezbrinutu djecu kraj živih roditelja. Ratom sam izašla iz tog doma i otad počinje ta moja borba za preživljavanje, gdje sam radila raznorazne poslove. Ovdje sam trenutno u Travniku nekih 6 godina na ovoj adresi kao podstanar. Čime se ti je obavila? Pa radila sam i kao kuharica i pomoćna kuharica, zadnje sam radila kao kuharica. Brala sam mandarine, sve to što god ljudi plate, to sam radila. Na dnevnice išla, eto, uglavnom, evo, do ove bolesti nikad niko nije čuo, ni da ja nemam, ni ti šta, uvijek sam bila ponosna žena koja nikad u životu nije, znači ovdje se komšiluk, znači izglanuo kad je čuo takav jedan video, jer su ljudi nisu uopšte imali pojma da ja nemam, da sam ja dijete iz doma, jer ja nisam nikad volila da me neko žali. Jer nema ni potrebe, radno sposobna žena koja može zaraditi, zašto bi te neko žalio ako možeš raditi? Međutim, ljudi, u decembru mjesecu 2023. godine dobijam krvarenje iz rodnice, pošto sam imala 2 velike ciste koje su mi ustanovljene pregledom ginekološki već odavno, ali nisu bile za operacije. Meni je ginekolog rekao da može doći do krvarenja kad one puknu, kao javi se u ginekološku ordinaciju da se to očisti. Ja sam računala da je to. Međutim, od tih cisti se nije vidio ni miom iza tih cisti, ni karcinom koji je veličine 11 cm. Kad je on meni očistio te ciste, on je meni rekao da mora meni uraditi ultrazvuk, da njemu to nešto dobro ne izgleda. Ja sam pristala da on uradi ultrazvuk i on je meni tada rekao ko iz vedra neba, bez ikakvih dodatnih nalaza kako se tu radi, 100% karcinomu. I upućuje me na PHD nalaz, da se uradi patohistološka analiza, koja nažalost potvrđuje 3. stadij, znači u međuvremenu je to otišlo znači na donji zid mokraćnih kanala, na debelo crijevo, Odmah je znači potvrdio da je to... Odmah je to potvrdilo, evo, nažalost, znači rečeno je da se odradi PET-CT, magnet na donjeg i gornjeg abdomena. Znači sve je to odrađeno i to je potvrdilo. A vidimo se morala sve privatno raditi. Pa uradila sam sve privatno zato što... Sve ovo privatno ljudi odrađeno, zato što jednostavno je nemoguće doći do termina za magnetnu par mjeseci. Sarajevo sam zvala za PET-CT što imam pravo preko zdravstvenu, međutim termina nema. Čak pitam koliko je privatno, 1750, jeftinije duplo nego u Mostaru. Kaže, mogu doći privatno, platim 1750, kaže, ne može poklopi slušalcu. Da sam ja na kraju ovo platila 3200 u Mostaru. Pravila sam, eto, kao što si sam naglasio, jedan video sa Srećkom Stipovićem, zahvaljujući tom videu sam došla do tih nekih priliva tog nekog novca. I tako da sam, zahvaljujući tom videu, evo, i dobrim ljudima koji su se javljali i uplaćivali, povadila ove puste nalaze, jer da nije bilo tog priliva novca, ja ovo ne mogla ni povaditi. Znači sve su to umeđu vremenu? Sve sam ja to umeđu vremenu uradila, znači, i javila se u Travnik na onkologiju sa svim nalazima,
s obzirom da mi treba... Ovim koji si uradio. Da, sa svim ovim. Se da uradiš sve sam ja uradila, znači ja imam sve nalaze sada. A poznajući te detalje, ljudi vjerovatno koji se bore znaju da to puno košta privatno i ja ću vam reći da me sa taksijem, sa svim hodanjem ovo koštalo 6.000 maraka. Znači, a gdje su ovi suplementi koje ja moram trošiti, jer ja imam tešku anemiju. Znači, imam hematokrite skroz u padu, znači, radi limfnih čvorova, znači, radi abnormalnog krvarenja iz rodnice koji traje već 3 mjeseca, znači, koje povremeno ide do odljeva, do nekog normalnog krvarenja, ali uvijek imam krvarenje. Znači, imam taj hematokrit u padu totalno, znači, zbog toga sam anemična dobro i popila sam ovog željeza do sada jedno 20-30 kutija. Znači svako jutro ja ovo pijem prije dočka, prije svega to moram popiti, to je dnevna doza željeza. Znači i plus ovo, znači to ti je isto na toj bazi, znači to je teška anemija, znači teška anemija. I upućena sam iz Travnika za Sarajevo na liječenje zato što ovdje nema zračenja, nema radioterapije, samo hemoterapija. I ovdje kad si odnijela nalaz, kažeš šta je dalje bilo? Odmah su me uputili za liječnički konzilij u Sarajevo. I u Sarajevu, evo, to je taj liječnički konzilij na kojem sam ja bila. Gdje su oni meni rekli, ostavili na liječenje u Sarajevu, međutim kreveta nema. Pitali su me, s obzirom na nalaze, ja moram, znači, da budem hitno hospitalizovana, međutim, nema kreveta, kaže, ako hoćete odmah terapiju, što prije terapiju, da pristanem na ambulantno liječenje. Ja pristanem na ambulantno liječenje, računajući da će početi što prije s terapijom, međutim, ljudi moji, prva terapija mi je 9. aprila, što je meni na moj karcinom i na moj stadij 3. puno za čekat. Koliko, evo ti kao neki vidimo da si dosta poznavalac kad objašnjavaš ove stvari? Pa zašto sam završila medicinsku školu, ja sam medicinsku školu završila, samo što evo nisam tražila posao u struci, sad ću vam objasniti zašto. Nisam tražila posao u struci zato što su to poslovi na platu, a ja živim ovakav život malo teži, gdje meni treba... Znači, evo, kirija kad je, ne možeš ti čekat, to će li kasnit plata, znamo svi da u zdravstvu i kasnile su plate u to vrijeme kad sam ja završila školu i bili su česti ti, pomozi mi reći, ti štrajkovi i tako. Česta nezadovoljstva ljudi na ime primanja plaće i ostalo. Tako je. I sam nalaz magnetni koji se 10 puta gdje je naglašeno u PET-CT-u, pokazuje da je bolest u 15 dana strašno napredovala. Magnetna je rađena 1. februara, PET-CT 16. februara, gdje piše u zaključku i zatamljenim slovima, u zaključku piše da je bolest za 15 dana strašno napredovala. Što znači da je meni čekanje od mjesec dana za terapiju puno. Ja sam se obratila organizaciji Pomozi Ba sa sjedištem u Sarajevu, svi gledatelji vjerovatno za njih su čuli, koji šalju ljude van države na liječenje, u klinike u Njemačku, u Tursku, i zamolila njih da moje nalaze pošalju tamo i oni su poslali 6. marta moje te nalaze u Sarajevo, u Tursku. Jesu dobila neki odgovor? Jutro sam zvala Zinaidu Hadžić, pozdravljam je ovim putem iz organizacije koja radi sa pacijentima, i nju sam zvala sam jutro da je pitam da li je možda došao odgovor, međutim nije, i ona se nada svaki dan, pa ću onda znati o kojoj se tu iznosu tu radi. To vjerovatno neće biti mali iznos, jer sam ja malo pratila taj njihov put kako oni rade, pa sam vidjela malo sa ovom dijagnozom i ovim metastazama, otprilike te neke cifre su negdje oko 60-70 hiljada eura, što je jako velik novac. Da li ću ja to uspjeti skupiti ili neću, to ćemo vidjeti, ali evo neću se predat i ovim putem apelujem na žene i majke najviše, koje su, nažalost, ili se susretale s ovim karcinomom maternice i povadile to dole, ili imaju nekoga u familiju i znaju šta je to i koliko je to teško, a tek onda nad ove
druge ljude, jel? Eto. U zadnje vrijeme primjetno velik broj, pogotovo žena sa takvim bolestima. Ja sam bila sada, evo reću i da javnost čuje, na konziliju kad sam bila, zakazalo nas je 200 na taj konzilij na klinici Jezera. Je bilo dole u suterenu u 8 sati tog utorka jednog, ne mogu se sjetiti datuma, ako nije bio 27. ili 28. februar, kad sam ja bila na konziliju. Ja sam se zgrozila kad sam ja vidjela da je cure od 20 godina i 25, da ovo prolazi što ja prolazim. Ja sam onda nešto zamislila, pa pobogu, ja sam 75. godište, ovo dijete kraj mene je dijete koje je tek zinulo na svijet. Znači ja toj curici mogu biti majka. Ja sam se zgrozila kad sam ja to čula. Čak i tješila tako jedno dijete kraj sebe. Gdje je cura izlazi pregledana je prije mene, s očima punim straha, ali to persala je to dole, ja njoj kažem da te utješim. Sad uzela ja njen nalaz i čitam, bolje je nalaz 10 puta nego moj. Ja njoj kažem, dušo moja, ne znam koliko se razumiješ u medicinu, ali evo utješit ćete, ti si to persala u tebe. U mene nije operabilno. U mene je karcinom 11 cm. Zato budi hrabra, jer moji su nalazi 100 puta gori nek tvoji. Eto, ili nije operabilno. Koji su tvoje dnevne doze, evo, koje sve koristiš, mislim, lijekove i šta već, mislim, za poboljšanje, vjerovatno krvne slike? Pa ovo je za održavanje, ovo je željezo, znači ovo je na bazi, znači kompleks B12, znači ovo je željezo, znači, a ovo je željezo u kombinaciji sa tim kompleksom B12, znači to je za krvnu sliku, to se. Ovo je probiotik da bi ja, znači, zaštitila želudac i crijeva od silnih tableta koje mi, kad imam jake bolove, znači razmuti mi po 10 do 15.000 i 20.000 mg da bi to prestalo. Ovo je vitamin D3 i omega kiseline, to svako zna da je to jako bitno za onkološke pacijente, a ovo vam je za da namirim proteine životinjskog porijekla, jer ne smijem jesti crveno meso. Znači, totalno je se ta prehrana promijenila, mora se prilagođavati toj bolesti, gdje ne smiješ, znači, jest slatko, bijelo brašno, crveno meso, nego ribu, piletinu, puretinu, ali da je dobro kuhana, sve što je zeleno od povrća, što više šekova od tog voća, sokova na prirodnoj bazi od aronije, od cvekle, mrkve i tako, to sve jako puno košta. Jedna aronija je 20 maraka litra. Cijeđeni sokovi, ja sam naručila od Popovića iz Trebinja, znači došla mi je narudžba od 70 maraka, zamrzla sam to sokovi bez konzervansa koji se kvari, pa sam u manje te flašice zamrzla i to pijem. I jako znači za poboljšanje organizma, pa eto, za ojačavanje imuniteta. Jako puno znači, trebalo bi da znači, iako evo rak uzima svoj danak, mislim, ja bez obzira koliko se evo borim i trudim i jedem, sada trudim se da jedem, tjeram se da jedem više nego što sam jela kad sam bila zdrava, opet sam izgubila 9 kg, ipak rak svoje radi. Zato što sam svjesna težine nalaza i svega. Koga imaš bliskog ovako na neki način? Pa već sam spomenula da sam odrasla u tom domu za nezbrinutu djecu. Moji su se roditelji rastali. Ovdje koga imaš blisko? Mislim, u ovoj situaciji, pa ovdje imam, eto, osloniti na nekog. Mogu se osloniti, ima ovdje u komšiluku Aida Karić, koju je pozdravljam ovim putem, što često me obiđe, evo danas baš smo se mimo išla sam nešto vaditi u opštini. Svaka čast. Žena je bila dolazila tu i tako ima par komšija koji me obiđu, koji me pitaju kako sam, treba li ti šta s pijace, treba li ti ovo, treba li ti ono. Ali što se tiče rodbine, sa 2 rođaka sam povremeno u kontaktu, ovo ostalo nije niko pokazao neko interesovanje da nešto, ni moralno čak pomogne, čak ni moralno. Srećko video kad sam snimala, iznenadila sam se koliko je bilo podrške i koliko i danas dan podrške i poruka imam od ljudi. Ne možeš vjerovat da ti pošalje novac čovjek koji te nikad u životu nije vidio. I ne možeš vjerovat da takav jedan te čovjek svaki dan nazove i pita te kako si.
Možeš to vjerovati? Pa to je nekako dobra strana ovi naši priča. I da ovako čovjek se sad zamisli i sjedne i da kaže, Bože moj, zar je moguće da nekog čovjeka u Australiji zanima svaki dan kako sam ja ili ženu ili... Ali iznenadi se čovjek da ljudi koji te nikad nisu vidjeli u životu da mogu ti posvetiti takvu pažnju. Ipak ima kod nas strašno merhametli ljudi i fini ljudi, vjeruj mi. Koji imaju i srce i dušu i vjeruj da ima. Baš ima. Pa evo, ovo nalazi koji su tu koštali jako puno para i sve to pokazuje koliko su naši pak ljudi dobrog srca. I koliko imaju empatije prema tome. Jaka si ličnost. Pa gledaj ovo. Jaka sam ličnost. Život me naučio da budem jaka. Znači, život me naučio, težak moj život me naučio, sam se cijeli život borila. Zato i sada ne odustajem. I opet borba. I opet se borim i neću odustati. Vjeruj da neću odustati. Znači, ja sam danas išla u opštinu gdje sam neke isto stvari rješavala, pa sam bila u mjesnoj zajednici i znala sam popiti 20.000 miligrama, jedva izaći niz ove stepenice, ali sam znala otići u opštinu ili nešto ako treba nešto obaviti. I znala sam doći da mi se čaša voda dodaje i da mi se baš vidi da nisam dobro, ali sam išla i gurala i gura na taj način. Predstoji vjerovatno dalji nalazi, liječenje. Šta planiraš? Pa evo šta planiram, znači očekujem... Najiskrenije, očekujem taj odgovor od te 3 klinike iz Turske, koliko će to koštat. I evo ja se Bogu molim, Allahu kako ko hoće, meni je to svejedno, nisam gojena u tom nacionalnom duhu, nego čovjek si ili nisi čovjek. Nadam se da neće biti neka abnormalna cifra, znači koju ni u snu neću moći ispoštovati, znači ni pored volje dobrih ljudi i pomoći, znači nadam se sada neće neku cifru reći da Bog sačuva, znači to nadam se nekoj cifri da bude u priliku da to može se nešto riješiti. Ne si očekivala da ti neće biti kreveta za tebe u takvom stanju? Evo. Je li to normalno za tebe? Pa da kažem ovako, ovdje piše na svakom mogućem nalazu hitna hospitalizacija. Znači to je po meni prvo trebalo odavde da bude po mom nekom viđenju u tom protokolu, trebalo već u Travniku da se učini da se sanitetom ja prebacim tamo. A ne privatno da moraš. Tako, jer kad ti dođeš sanitetom tamo, krevet se mora za tebe naći. To je 100% tako. Tako da, kad ti njima dođeš na noge, onda je već nešto drugo. Ja sam došla na nogama i to je već nešto drugo. Ali da je me sanitet odavde tamo odvezo u Sarajevo, to se tada mora naći krevet. Znači, to je tako. To je takav protokol i gotovo. E sad, da li sam ja to očekivala ili nisam, samo ću reći, možda, znači, neću reći da ti ljudi u Sarajevu ne rade svoj posao. To je malo grubo reći. Daleko od toga, naravno. Da. Nego procedure, jednostavno... Ali reću samo jednu stvar, da ovaj kanton nema, nažalost, radioterapiju, znači i sad ima puno oboljelih ovdje, ima puno oboljelih u Sarajevskom kantonu. Možda zaista nema kreveta, možda zaista nema kreveta ni za neku Medinu Hadžić, ni za nekog Zorana Jovanovića, XY, znači možda to nije samo, ne znam, javnost upoznajem sa ovim mojim problemom. Nažalost, nisam jedina, jer sam vidjela, juče sam pročitala objavu žene od 38 godina iz Bugojna, koja isto preko Facebooka skupljala pare da ode na liječenje u Stuttgart, koja ima metastaze na jetri i čak je zadnju godinu dana liječena u Sarajevu od pogrešnog karcinoma. I objavila je, i eto, skupila je 75.000 maraka, 35.000 eura i ide danas, ako Bog da inšala, ide za Stuttgart. Što znači da je ovo postao generalni problem našeg stanovništva, znači ovo sad što ja vama pričam, to će vam nažalost postati realnost. Ovo će vam postati realnost, znači vama
što snimate kanale, imat ćete sve češće ovakve molbe, jer će neko vidjeti da ste snimili mene, pa će sutra se javiti gospođa Mera, primjera radi, pa će vas zamoliti da joj to objavite, jer će ovo postati, ubrzo će ovo postati veliki problem u našoj državi. Ovo, evo upravo ovo. Da li je ovo pad zdravstvenog sistema, da li je ovo kolaps našeg sistema, da li se ovo rade protekcije, da za nekoga ima liječenje, za nekog nema, da li je ovo regularno liječenje, ali jednostavno je previše oboljelih, ja ne znam, jer ja nisam u ministarstvu, nisam znači na nivou države ovlašteno lice da ja znam našu problematiku, ali ja samo znam da ja nemam liječenje i da ja moram se spašavati, to znam. A sad zbog čega je ovo ovako, da je ovaj termin i ko zna kad će iza ovoga biti sljedeći termin, ja ne znam problematiku. Da li je nedostatak novaca, da li je nedostatak kadra, da li je nedostatak, ne znam. Eto. Imaš dosta nalaza, Boganica. Ja imam nalaze, smije samo izvoziti. Eto, imam sve nalaze, evo, sve ja to imam. Evo. Sve ja to imam. Evo imam i... Boga mi ti se nahodala ovo dana. Ja sam se nahodala. Možda ovaj mjesec i... Gledaj, evo. Prethodni mjesec i po 2, jel? Ja sam se nahodala, evo. Ako tako mogu reći. Pa jesam. Poprilično sam se nahodala. Jesi u stvari tada vidjela tek koliko zaista čovjeku treba vremena i svega, i pogotovo novaca, da. Ono, baš kad si vidjela, kad si doživjela i ti da moraš, i na kontrole i sve to. Pa da ti kažem nešto, ja sam prvo mislila da ću ja ovo sve moći fino povaditi. Kontala sam, ja sam razmišljala da su onkološki pacijenti, nisam nikad, znači, imala nekoga u blizini da boluje od tog, pa sam ja imala uvijek neku predstavu i predodžbu o tim ljudima, da su ti ljudi za naš zdravstveni sistem hitni i da to... Da su zaštićeni. Da, i da ti nalazi se rešavaju za 3-4 dana. Ja sam doživjela šamar i sa lijeve i sa desne strane, kad sam ja vidjela da, znači, da jednostavno kad nazoveš i kažeš magnetna, ja sam onkološki pacijent, kaže, gospođo, svi su bolesni. Nedostatak kreveta, novaca, ne znam, stvarno ne znam, ali jednostavno ispada kao da nikoga nije briga, hoću li ja ovo preživit, hoću li ja ovo dočekat. Prepuštena sama sebi. Da, a evo sad se ja upitam još jednu stvar. Da li se upita da li ću ja 9.4. moći, nije Sarajevo iza Okuke, da li ću ja moći doći na to zračenje. Onda da li se iko upita ako mi stavi 5 dana za redom, da li ću ja sutra dan povraćati i biti u stanju da dođem tebi na sutrašnje zračenje koje mi ti zakažeš. I ti izađeš i kažeš drugi dan Vujanović i napišeš ona nije došla. Ja u stvari možda došla bi, ali nisam mogla. Kad imam bolove, najlakše mi ih opisat kao da mi neko sad vrši trenutnu operaciju, vadi mi maternicu, jajnike, vrši mi operaciju crijeva, a nikakvu anesteziju nije dao, znači nestalo mu injekcije za to. Nema znači ništa, sve naživo radi. To su takvi bolovi. To je kad toliko strašno, da mi je to ikad iko rekao, ispričao, ja bih rekao, daj, nemoj prevoličavati, nemoguće, ali vjeruj da jest. Vjeruj da je to katastrofa jedna. Katastrofa jedna. Da čovjeku svašta pada na pamet u tom momentu. Svašta. Svašta ti pada na pamet. Eto. Znači, na neki način najbolje to razumiju ljudi ili koji su imali probleme. Ko je to prošao? Ili neko njihov. Ili neko njihov zna da je to strašno. Ali eto, za sad to rješavam ovim. Dok mogu guram, izbjegavam da pređem na tramadol, što mi je htjela i prepisati, ja to izbjegavam, jer on stvara veliku ovisnost, već sa tramadola to ideš onda na morfiju i tako da ja to izbjegavam i dalje se s ovim barakam, znači neću, čak ako ovo mi ne mogne pomoći, onda ću uzeti za racet ili tako nešto što izbjegavam uglavnom tramadol, jer to je već nešto, ne znam, to je za mene baš katastrofa. Znači i dalje
sad što bi rekao naš narod po Boga, liječenje prestoji. Borit se, nadat se najboljem. Pozitivno razmišljati. Da se izvuče čovjek. Pozitivno razmišljati. I eto, nadat se da će se ljudi odazvati u što većem broju, da će pomoći koliko ko može od srca, da se ovo prikupi, da se ode što prije, da se što prije odem, veće su mi šanse da preživim. Na kraju sve što odem prije jeftinije će me koštati. Više metastaza, više para, više zračenja, više ciklusa, više imunoterapija. Sve što je više metastaza, više i para košta. Naprimjer, da sam otišla prije 2 mjeseca kad nisu uhvaćeni bili limfni čvorovi, možda sam sa nekih 23-4 hiljade maraka, eura u stvari mogla proći. A lakše je bilo i tebi? A lakše i meni. A sad je već to možda uduplo. Znači nije isto 23.000 eura i 55.000 eura. Govorim onako u globalu, jel, to ću tek znati sad kad mi stigne, znači crno na bijelo. Ovo je moja neka okvirna pretpostavka prateći taj njihov program kako radi te organizacije i tako malo poredila tu te pacijente koji su s mojom dijagnozom, iako oni navedu karcinom maternice sa metastazama, a ne navedu kojim metastazama, tako da ja govorim u globalu. Znači tamo piše sa metastazama na kostima samo, što ne mora znači da sad neće ona nabrajati i ovom i onom i ovom na organu, razumiješ, nego je samo navela jedne. Možda ona ima 10 puta gori nalaz od mene pa je kod nje onako, a možda ima i bolji. Znači ne postoje 2 ista nalaza. Znači, tako da sam onako malo čisto samo orijentaciono da znam, ali na primjer prije 2 mjeseca je to bio daleko bolji nalaz i bilo bi to daleko jeftinije. Sve što je gori nalaz, sve više para, jer sve više i ciklusa zračenja, nije isto otići na 20 ciklusa zračenja na 40. Nije isto, jel, otići na 20 hemoterapije i na 40. Nije isto ni podnijeti. Tako je, upravo tako, nije isto ni podnijeti. Nije organizam se isti. Da. Mnogo toga nije isto. Pa dobro, to obično ide uz tu imunoterapiju, jel? To, ovo sad, na primjer, ovo moje trenutno stanje, to bi bilo strašno pogubno bez imunoterapije. Bar ja tako to vidim. I zato mislim da će to jako puno koštati. Ja te gledam nekako, prvi put te vidim, ali gledam te ko jako karakternu osobu, to sam rekao ja, i velikog pozitivca. Malo te ovo, ono, što se kaže, malo je čovjeka brige uhvatile, malo i u strah, ali vidi se na tebi da si ti pozitivac jedan. Znaš šta ću ti reći? Vjeruj da se više ne bojim. Jednostavno se ne bojim. Samo se bojim velikih bolova, ne bojim se smrti. Samo velikih bolova. Iskreno ću ti reći. Ne bojim se ja samo velikih bolova. Samo se bolova bojim velikih. Samo kažem, Bože, samo nemoj da bude velikih bolova. A ne bojim se smrti. Živjela sam težak život. Nije bio nešto sretan. Razumiješ? Znaš, ko može žaliti za životom, može žaliti neko za životom koje je živio, provodio se. Moj život se sastoji od preživljavanja. To je velika razlika. Živiti i preživljavati, to su dvije velike različite stvari. Razumiješ? Shvataš šta ti govorim? Neko ko je živio punim plućima život, on ima za čim da žali. A ja ne. Ja sam preživljavala. Moje curstvo je prošlo, moje najljepše godine su prošle radeći, umjesto da sam bila u disko klubovima ko sve normalne cure. Razumiješ šta ti govorim? Moje djetinjstvo je prošlo da ja pečem hot dogove, pravim, a cure mojih godina su u disko klubu i ona dođe iz disko kluba, ja njoj pravim hot dog. Razumiješ šta ti govorim? To je nikakav život. To sam ja proživao. Ja ne žalim za životom. Ja se sam bojim velikih bolova. Ovo što ja se borim, ja se ne borim da preživim, nego me samo strah velikih bolova. Ja ne bi makla iz ove kuće nigdje da mi sve te pare sad izbrojite, samo da znam da me neće bol, da ću ja to bezbolno proći. Eto. Da ću bezbolno, da me to neće puno boliti, samo da neću se probuditi. Me ne bi makla odavde. Makla ja ne bi odavde. Ne bi otišla ni u Sarajevo, ne bi ovo ništa vadila.
Samo da mi neko može garantovati, ne boj se, zaspaćeš ujutru ćeš, sklopit ćeš oči bez bolova i gotovo. Makla ne bi nigdje. Vjeruj da ne bi. Nigdje ne bi makla. Neizvjesnost je nekad gora. Samo se tih velikih bolova bojim, a što se tiče, kažem ti, nisam imala taj sretni život. Obično se smrti najviše boje ljudi koji su imali dobar život, pa čuda u životu proživjeli, pa ogromne sretne te familije ili nešto, pa ja to sve nisam imala, to mi je sve uskraćeno, tako da ja nemam za čim da želim nešto, da ja to nešto život volim. Ništa posebno. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Hvala tebi što si došao, izdvojio vrijeme, prešao put i došao na ovaj način da me podržiš. Najmanje što možemo učiniti. Allah te nagradio u ovom mjesecu i dao ti sve najbolje. Na svaku tvojoj kući, tvojoj porodici, tvojim komšijama i ljudima iz tvog grada. Želim ti srca sve najbolje. Hvala ti puno.